Riba disera mafhungo a SABC ubva pano Auckland Park, Johannesburg twi mafhungo malwane nga tshino tshifhinga kea. Lihoro la DA lo vulela mulandu Minister wa zwa pfunzo Vhono Buhle Nkabane. There is one individual still outstanding that will be arrested very soon. I can't reveal where. Mapholisa vha Tshwane vho fara vhaofisiri vhararu vha masipala kha zwiito zwa u tswa zwirathisi zwa muḓagasi kana transformer. Mutengo wa petrolo u khou lavhelelwa u gonya. Ndi madekwana ndi nne Tshanduko Ligege ndi vhaḓisela mafhungo a Tshivenḓa fhano kha SABC 2 ndo livhuwa shelwa afho hayani nga ri vhe roṱhe. Vha ḽihoro ḽa DA vho hwesa mulandu ya vhutshinyi kha Minister wa pfunzo dza nṱha Dr Vhono Buhle Nkabane phanḓa u avhela havho mugaganyagwama wa muhasho wavho. Vha ḽihoro iḽi vha ri vho dzhia ḽiga iḽo nga ṅwambo wa uri Presidennde Vho Cyril Ramaphosa vha sa khou dzhiela ḽiga vhuaḓa vhune ha khou itwa kha komiti khulwane ya ANC. Mudzulatshidulo kha khoro ya ḽihoro ḽa DA Vho Helen Zille vho rangaphanḓa u hweswa milandu iyo. Vho Zille vha ri muvhuso wa Ramaphosa u khou ṱuṱuwedza zwiito izwo zwa dovha zwa sumbedza uri ḽihoro ḽa ANC a ḽi na dzangalelo ḽa u fhelisa zwiito zwa vhuaḓa. Mapholisa vundu ḽa Gauteng na maṅwe mazhendedzi a mulayo vha kha vhuṱala ha muhumbulelwa ane a khou ṱumanywa na mulandu wa u tswa transformer i linganaho 7 miḽioni wa dzi rannda. Muhumbulelwa uyo u khou tendwa u vha na vhuṱumanyi na vhashumi vhararu vha masipala wa Tshwane vhe vha farwa fhaḽa tshiṱitshini tshi re Lodium nga ḽavhuvhili. Mushumo wa ṱhoḓisiso ndi wone wa dzumbulula mbava idzo tharu vhane vha vha vhashumi vha masipala. Transformer kana tshiratisi tsha muḓagasi tsho rendelwa u isa muḓagasi kha lushaka tsho ḓomela milenzhe fhaḽa tshiṱitshini tshiṱuku tsha muḓagasi tsha Lodium. Vhahumbulelwa vhararu vhoṱhe vhane vha shuma kha masipala wa City of Tshwane vho farwa musi tshi tevhela ṱhoḓisiso nga mapholisa. It's an ongoing investigation. It started last year, November 27th, when we arrested one suspect. In fact, we arrested 11 suspects in Lodium at the substation. This particular individuals, 10 were subcontractors, so they were released, and one was charged, of which it was the employee of the City of Tshwane, the electricity. Izwi zwi tou vha tshipiḓa na fulo tsha u lwa na u ṱoḓisisa mavemu vhane vha tswa na u kwashekanya ndaka nga mapholisa u mona na vundu ḽa Gauteng. Naho vhahumbulelwa vha no swika vhararu vhane vha ṱumanywa na fhungo iḽi, muhumbulelwa wa vhuṋa ane a khou humbulelwa uri ndi ene murengi wa tshiratisi itsho u tsho dzhena ha tsivhudala. There is one individual still outstanding that will be arrested very soon. I can't reveal where because it's still a high-profile person that needs to be arrested. So this individual will be appearing, the three that were arrested will be appearing tomorrow at court after being charged. Masipala wa City of Tshwane wo xelelwa nga masheleni a swikaho rannda dza miḽioni dza maḓana 5 kha ṅwaha wo fhelaho nga ṅwambo wa zwiito zwa u tswa. Vhahumbulelwa vhararu vha khou lavhelelwa u ḓivhonadza khothe matshelo. Kha caucus ya ḽihoro ḽa MK Party fhaḽa phalamennde vha ri ḽihoro ḽavho ḽo fhandekana zwihulwane sa zwe miṅwe miraḓo ya phalamennde vha ṅwalela Presidennde wa ḽihoro vha tshi khou ita khuwelelo ya u bviswa ha tshimebi tshihulwane tsha ḽihoro iḽo. Vho Colin Makhubele vha ri vha dzhia tsheo vhe vhoṱhe. Vha khethekanyo ya December 16 ngomu ha ḽihoro iḽo na vha phalamennde vha hwesa Vho Makhubele milandu ya u fhandekanya ḽihoro nga u dzhia tsheo vhe vhoṱhe. Kha ḽiṅwalo ḽe miṅwe miraḓo ya phalamennde vha ṅwala vho ita na u hwesa Vho Makhubele mulandu wa u tsitsela tshirunzi tsha ḽihoro fhasi nga u ita uri hu si shumee. Vhathu avho vha khou vhila uri vha bviswe nga murahu ha musi vhone na murangaphanḓa wa caucus Dr Vho John Hlophe vho bvisa Vho Nhlamulo Ndlela kha vhumebi ha ḽihoro.
Chigwada cha vhaimeleli vha mulayo vha Vho Andiswa Mengo a vha nga ḓo ṋekedzwa tshikhala tsha u vhudzisesa phuresidennde wa vhahaṱuli wa Eastern Cape Vho Selby Mbenenge na ṱhanzi iṅwe na iṅwe ine ya nga vhidzwa u ṋekedza vhuṱanzi kha sia ḽa Vho Mbenenge. Izwi ndi u ya nga mulayo wa vha khomishini ine ya lavhelesa vhuḓifari ha vhahaṱuli. After looking at the Act and the rules, we are of the view that such a right should not be granted. And we say so for certain considerations. Indicating that we strove in the discussion of our exercise in conducting our procedure, we strove to achieve fairness as far as possible. Does Ms. Mengo's allegation that she came back to later stage, peeped through the JP's office and saw the JP hugging the court manager, does that allegation have any substance or truth in it, according to you? Phezu kwale ngcaciso ke ngokugqiba kusinika yona ngokukhumbula kwakho kwenzekayo, ingaba esisityholo aye wasibeka uMiss Mengo sento kokuba waye wayinto ekrobayo kule ofisi ka-JP wafika besangana, ingaba ingayinto eyinyani ngokukhumbula kwakho? Ngokukhumbula kwami ingaba yinto engeyonyani. According to my recollection, it could be something that is not true. Mune wa sosa la Enyobeni Vho Siyakhangela Ndebvu vha khou lavhelelwa u ima bogisini la u senga matshelo kha ṱhoḓisiso dza mulandu wa Enyobeni hune wa khou thetsheleswa khothe madzhisiṱiraṱa ya Mdantsane fhaḽa East London. Ṱhoḓisiso iyi ndi u ṱoḓa u vhona ane anga hweswa mulandu wa mpfu dza vhaswa vha 21 vhe vha lovhela sosani iḽo nga ṅwaha wa 2022. I will never go to sleep without knowing the whereabouts of my child. Ndingokugqibela pha ukuvala umnyango ndithi xa gate ndivala umnyango ndingokuqala ukuvuka ekuseni. I am the last person in my household to lock the doors after locking the gates, and I will be the first one to wake up early in the morning. And every day ndiyazi into yobana abantwana abanxila apha esithubeni. I make sure into yobana nango 12 o'clock ndiyavuka umntwana erumini. And every day, knowing that the children are drinking, wandering about, I would even wake up at 12 o'clock to go and check in the bedroom of my child. One other thing enzekayo pha ngeli xesha amapolisa ahambayo ayobika imiphanga kwamanye amakhaya afika iparents zinxile zingazi noba kuphi. And one other thing which happened in this instance, by the time the police officers were going to different homesteads, in some homes they arrived finding parents who were so drunk, not knowing what was going on. Vha songo ṱutshela kule ri a vhuya zwene zwino. Ri dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenḓa kha SABC2 ri a bvela phanḓa. Murangaphanḓa wa tshigwada tshi ḓivheaho sa the Bomb Squad ḓoroboni ya Johannesburg, Dokotela Vho Snoeki Zikalala vha ri tshigwada itshi tsho ḓiimisela zwihulu u swikelela zwe tsha simelwa zwone. Vho Zikalala vho ombedzela uri tshigwada itshi tshi ḓo sedzesa zwihulu kha u vhuedzedza tshirunzi tsha kale tsha ḓorobo ya Johannesburg nga u lwela uri vhadzulapo vha ḓorobo iyi vha dovhe hafhu u wana tshumelo lu fushaho. Tshigwada itshi tsho simiwaho nga meyara wa ḓorobo ya Johannesburg Vho Dada Murero tshi katela miraḓo ya mahoro a polotiki na vhaḓivhi vha zwa kuvhusele. Musi tshiimo tsha ḓorobo ya Johannesburg tshimilomoni ya vhathu vhukuma na vha tshigwada tsha Bomb Squad vha tshi khou senguluswa, murangaphanḓa wa tshigwada itshi Dokotela Vho Snoeki Zikalala
vha khou thudzela kule mavharivhari a uri tshigwada tshavho tshi khou tou ṱoḓa maimo vha ri tshipikwa tshavho ndi u shandukisa tshiimo tsha ḓorobo iyi khulwane. We are intervening on areas that need to be solved. Firstly, it's a question of electricity, question of water, question of potholes, question of grass cutting, question of discipline amongst especially senior managers. We don't interact with ordinary workers. We are making sure that Johannesburg should be a city of gold as it was, a city that is safe, a city that is clean, the city that is respected, the city where residents observe the rule of law. It's all that we want to do. We are not taking anybody's position or enforcing what the executive mayor is doing. Tshigwada ichi tshina vhathu vhafumi na vhavhili hune vhaṅwe vhavho vha bva kha mahoro manedzi. Nṋe ḓorobo wa Johannesburg vho Dada Murero vha ri tshigwada ichi tshi ḓo thusa u vhuyedza tshiimo tsha ḓorobo ya Johannesburg ngonani. Yes, there could be one. Probably we're still not happy with the establishment of the team, and we'll engage, especially the Patriotic Alliance, and I have therefore asked to meet with the leader of caucus and an MMC, Kenny Kunene. Vhege yo fhelaho vho Murero vho ponya likumedzwa la u shaya fulufhelo le la ḓiswa nga ḽihoro la DA. There's happiness also within the administration. Some have welcomed the intervention because it is assisting where there are limitations, and that was the whole idea. Where there are limitations, the constraints, this team was meant to help them. So we can see that we are unlocking. Of course, there could be some communication breakdown there and there. Tshigwada ichi chotiwa sa iṅwe ya nḓila dza u tevhedzela themendelo dza presidente nga murahu ha madalo a presidente kha ḓorobo ya Johannesburg u ḓo lingedza u tandula khaedu dzine ḓorobo ya khou livhana nadzo. Thandela ya Musina Makhado ya Special Economic Zone vunḓuni ḽa Limpopo yo salela murahu nga ṅwambo wa khaedu na nndwa dza milayo dze dza itwa nga rakonṱiraka. Hu khou pfala uri thandela iyi yo ṋaniswa u lengwa na nga zwa rakonṱiraka a songo fareaho zwavhuḓi a litsha u shuma nga zwi a sumbedza uri ha ngo wana mbadelo. Thandela iyi yo vha i tshi khou lavhelelwa u sika mishumo ya zwigidi zwa 22. Thandela khulu ya mamaga na mveledziso ya ikonomi vunḓuni ḽa Limpopo ya Musina Makhado Special Economic Zone yo livhana na thavha khulu nga murahu ha tshifhinga tshi no ṱoḓa u lingana miṅwaha ya 10 yo ḓivhadziwa. Vhanzhi vha khou vhilela nga mvelaphanḓa hone vha khou vhona vhatshimbidzi vha yo mulandu. Now, can you imagine if you promised 20,000 jobs in Musina in a community which is plus minus 100,000? That's a huge boost for the economy. Huge boost for the local entrepreneurs who want to venture into different spheres of business. Thandela iyi ikholelwa kunga vhabindudzi vha mamaga u bva mashangoni angaho ḽa China. ḽa China ḽo ṋetshedza masheleni a dzibiḽioni a u bindudza u itela u thoma thandela iyi. Wa mahoro manedzi vha ri na masheleni a dzimiḽioni o shumiswaho hu sina mvelaphanḓa. 500 million rand of contracts have been awarded. 155 million rand have been paid. Very little to show for. Vhoramabindu vha khou fhiwa dzi 50 milioni uri vha ḓe vha dzhenise maḓi vha dzhenise dzi pipe dza dzi storage vha vule na dzi nḓila, mara tshelede yo ṱuwa a huna pipe dza storage dzine ra nga dzi sedza, a huna maḓi ane a vha hone, a huna na dzi bada dzine dza vha hone, zwine zwa amba uri zwi kha ḓi ḓo dzhia miṅwaha yo no fhirisa 10 uri heinoni thandela ya Makhado Special Economic Zone i ḓo kona uri i vhe hone. Zwine zwa vha hone ndi zwa uri ho ṱuwa masheleni fhedzi a huna mushumo wo iteaho. U lengiswa thandela iyi zwi khou itiswa na nga u sa pfana ha vhatshimbidzi vhayo na vhorakonṱiraka vho sinyowaho. Muvhigo wa u ṱola u kwamea ha mupo we wa wanwa nga 2022 nahone u khou itelwa khaedu khothe. U khou bvi thandela iyi i ḓo tshinyadza miri ya mivhuyu yo tsireledzwaho. Ri khou ḓivhadza uri zwithu zwi khou tshentsha 7th administration na leadership vho dzhenelela kha mafhungo haya uri zwithu zwi ṱavhanye u fana na mafhungo a shango kha side ya north side na dzi township establishment. Thandela ya u langa maḓi mvula dzi tshina na dzi bada yo ima nga nṱhani ha u sa badelwa vhorakonṱiraka. Construction ye ya vha yo tielelwa u ita roads and storm waters, contractor or terminator contract, and mafhungo hayo a kha dzi court
ndi ngazwo he ra dzula hone ri sa koni u amba nga hazwo ngori ri vha ri na dzi limitations dzo amba mafhungo a record. He na musi zwo ralo a zwi ambi uri project i khou yo ima. Muvhuso u kha ḓi tenda uri mveledziso iyi ya ikonomi i ḓo thusa vhukuma kha nyaluwo ya ikonomi ya shango. Zwino ri vhaḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dolara ndi 17.62 cents, bondo 24.15 cents, euro 20.76 cents, pula 132 cents. Mikovhe ḽa JSE i nṱha. Kha zwibveledzwa musuku ndi 3,351, platinum 1,347, oil songo kunakiswaho 66.96 dollars nga fagi. Vhoramimoḓoro vha ḓo fanela nga u ḓiluma mbilu musi vha tshi badela mitengo ya nṱha ya zwivhaswa sa vhunga mutengo wa petrolo u tshi khou ḓo gonya vhusiku kati ha ṋamusi. Vha muhasho wa minerala vho bvisa tshitatamennde tsha mutengo miswa ya zwivhaswa kha uno ṅwedzi wa Fulwana. Mutengo wa petrolo ya 93 u khou ḓo gonya nga masenthe a 5 litha, ngeno 95 i khou ḓo gonya nga masenthe a 52 nga litha. The minister has approved a 14% supply cost recovery on the MRGP of LP gas that is imported through the port of Saldanha Bay in the Western Cape. The slate levy remain unchanged at 0 cents per litre on the price structures of both petrol and diesel. Petrol 93 octane will increase by 55 cents a litre. 95 octane will increase by 52 cents a litre. Diesel 50 ppm will increase by 84 cents a litre, and 500 ppm will increase by 82 cents a litre. Illuminating paraffin at retail level will increase by 89 cents a litre, and the maximum retail price of LP gas will decrease by 57 cents per litre countrywide, except in the Western Cape, where the maximum retail price of LP gas will increase by 190 cents per kilogram. Ramavili wa lino la Afrika Tshipembe Shelton Malajika o pika u edza mukomana wawe Ricardo ane avha ngwena ya muleme wa Two-Weight International Boxing Organization. Malajika o ḓo lwa na Filipino RV Daniega kha muleme wa IBO wa ḽifhasi wa bantamweight ine ya vhidzwa upfi Titans of Africa ine ḓo farelwa fhaḽa Empress Palace, Kempton Park nga mugivhela nga madekwana. Shelton Malajika o khou livha na tshifhaṱuwo kha mutambo wa mavili kha nndwa ya IBO World Youth Bantamweight hune a ḓo ningana na Filipino RV Daniega we a ṱuṱuwedzwa nga mukomana wawe Ricardo ane avha ngwena ya Two-Weight IBO hune zwa zwino a vhonala o lugela kha mutambo uyu. Well, to be honest with you, I'm looking forward to making family history. You know, my brother Ricardo Malajika, who's a Two-Weight division world champion, and I want to join him. You know, we all have our different paths, but I believe my journey starts now. Ngwena khulu ibvaho kha ḽa Zimbabwe kha mutambo wa mavili kha khethekanyo ya muleme wa vhukati Bevan Sibanda u khou vhuyelela ringini ya mavili ana mung'ene wa musuku hone a ḓo ombana na Richard Gadi ane a bva ngei kha ḽa Philippines kha muleme wa IBF World Championship. Yeah, I know that he's a strong opponent, you know, and you know, that's what we need, you know, the guys that come to fight so that I can also show that I can fight and I can display the sport of boxing, you know. So for me, it's just nothing other than just an obstacle in my way that I need to get over with. Don John van Heerden o ḓovha khou pika u dzhavula vhugwena ha ABU middleweight musi a tshi ḓo ningana na Jan Prominic hune ha vha na rekhedo dza ṱahe dze a fenya ngeno ana dza rathi dze a rwa a wisa khathihi na tharu dze a fenyiwa. I've seen two of his fights. I knocked a guy out in 16 seconds. He went like 2 or 3 rounds with. So there's not really anything about him on social media. So you don't see fights or any of that stuff about, you know, anything on social media or on the internet
about him. Zoraro hu ḓo vha na dziṅwe nndwana dzine dza ḓo lwiwa vhusiku ha mugivhela. Ana musi mafhungo a guma hanefha mutsho wa tevhela zwone zwino na Ndanganeni Mudau abe madekwana a vhuḓi o andaho dziphaṱhutshedzo. Ndaa. Ndi matekwana kha ri mbo ḓi lavhelesa nyimelo ya mutsho ya matekwana a ṋamusi. Matekwana ano u khou vhonela luvondo lwa murotho kho lula lu tshi khou swenda lu khou ḓela ngeno shangoni. Masiandoitwa ndi vhusoṱosi kati hune nga kha ḓi phelapfhela. Ri khou dovha hafhu ra vhona na mimuya kha iḽa i tshi khou vhudzulwa nga vhuhali fhaḽa tshidzikini tsha shango. Kha ri mbo ḓi lavhelesa uri matshelo hone ḽi ḓo tsha ḽi ima nga tshivhumbe yoṱhe. Musi ri tshi lavhelesa nyimelo ya mutsho ya matshelo ri khou dovha hafhu ra vhona luya luvondo lwa murotho kho luya lu ḓi ṋea maanḓa. Na iḽa mvula hafhu i khou dovha hafhu ya vhonala i tshi khou phelapfhela fhaḽa tshidzikini tsha shango. U vhonela hafhu na mimuya khou bvela phanḓa na u vhudzula. Ndi ngazwo ri khou vha tsivhudza uri madekwana a ṋamusi aiwa kha vha lavhelele aiwa mutsho wa maḓumbu fhaḽa tshidzikini tsha shango. Kha ri dovhe hafhu ri vhone aiwa khou dovha hafhu ha tsivhudza upfhi na matshelo ḽi tshisha khou dovha hafhu ra vhona iṅwe tsivhudzo ya upfhi ri dovhe ri dzhelendzhele mutsho no ḓovha u tshi khou fhisa vhukuma tsini khou dovha hafhu wa vhonala na mimuya ine ya nga kha ḓi vhudzula. Kha ri mbo ḓi ḽi mona ri lavhelese dzi temperature dza madekwana a ṋamusi. Ri ḓo thoma nga vunḓu ḽashu ḽa ngeno Gauteng ra khou vhigela hone temperature dzavhuḓi vhukuma ngeno ḓoroboni ya Johannesburg a tsena fhaḽa Spring. Vereeniging hone aiwa ndi dzavhuḓi vhukuma kha tsena fhaḽa Carletonville. Kha ri mbo ḓi sa hayani ra tsa fhaḽa vunḓu ḽa Limpopo hune nahone ra khou vhona mutsho wavhuḓi vhukuma fhaḽa Thohoyandou, Musina, Giyani ndi 25, Phalaborwa ndi 25 nahone Bakersford nahone aiwa nga kha ḓi vuwa una lupepo fhedziha musi ḽi tshi ita mathapama aiwa hu ḓo dudela. Kha ri mbo ḓi ya fhaḽa Mpumalanga hune nahone ra khou vhona mutsho dzi temperature dzi fhasi vhukuma eMalahleni, Secunda na fhaḽa Standerton hu ḓo rothola mashishini a tsini fhaḽa Skukuza. Mkhonde hone aiwa dzi ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 24. Kha ri mbo ḓi ya vunḓu ḽa KwaZulu Natal hune nahone ra khou vhona dzi temperature dza vhuria madekwana a ṋamusi fhaḽa Ladysmith na fhaḽa Peter Maritzburg khathihi na fhaḽa Vryheid. Musi ri tshi ya fhaḽa vunḓu ḽa Eastern Cape ndune ra khou vhona hone fhaḽa Komani a tsini fhaḽa Nquva kwano Joni nahone aiwa ndi mutsho wa phepho une wa khou vhigwa madekwana ano. Vunḓu ḽa Western Cape a u vhudzisiwi aiwa ndi mutsho wa vhuria fhaḽa Laingsburg, Beaufort West a tsini fhaḽa George. Mossel Bay dzi nga kha ḓi gonya dza swika fhaḽa kha 17. Devhula Kapa nahone madekwana a ṋamusi fhaḽa Kimberley, Kuruman na fhaḽa Upington ndi mutsho wa phepho Calvania a tsini Sutherland nahone aiwa u khou rothola vhukuma. Free State hone Sasolburg na fhaḽa Frankfurt na fhaḽa Bethlehem aiwa na fhaḽa Bloemfontein ndi gumba dzi temperature aiwa u ḓo vha u tshi khou rothola vhukuma. Kha ri mbo ḓi ya vunḓu ḽa fhaḽa North West nahone ra khou vhona fhaḽa Mahikeng matshelo dzi ḓo gonya dzi temperature dza swika fhaḽa kha 20. Ri tshi lavhelesa fhaḽa Rustenburg dzi nga kha ḓi gonya dza swika fhaḽa kha 19 a tsini ha Tosca hone dzi swika fhaḽa kha 22. Vryburg u nga kha ḓi vuwa nahone u na makole o tibaho fhedziha musi ḽi tshi ṱavha dzi temperature dzi ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 22. Taung nahone ndi 21. Ri sa hangwi na fhaḽa Bloemhof nahone aiwa ndi dzi temperature dzine nga matsheloni a nga kha ḓi vuwa hu tshi khou rothola fhedzi ḽi tshi ṱavha hu ḓo dudela. Musi ri tshi sa fhaḽa Potchefstroom nahone madekwana ano ndi gumba ḽi tshi ṱavha dzi ḓo gonya dzi temperature dza swika fhaḽa kha 18. Klerksdorp hone aiwa ndi 19. Hei lino ndi komba kha vhe madekwana vhuḓi.